e kereke e re laletsa go tlhatlhanya mabapi le tsogo ya ga Keresete. Mme gompieno re iphitlhela re lebagane le sengwe se dingata ka gore Keresete o fa batho ba gagwe go taelo go thuto tsa bofelo. Mme mo dithutong tsa bofelo still ga ba ise ba tlhaloganye gore tota go bua ka eng ke gone mo ba botsang tse dintsi wa re tsela ke efeng ore wa re tsela e kae ka gore wa re wa tsamaya. O bua gape ka gore ba itserana jaanong ba mmotsa ka bona ba moraba re mo supetse motho yo go tla le gore le kae. So botshelo ba rona leeto la rona la Keresete le na le dipotso tse dintsi tse e leng gore ga ke dumele gore dikarabo tsa teng re a go di fitlhelela tsotlhe mo nakong ya botshelo jo nna le wena re le mo jo. Mme sa botlhokwa ke gore fa Keresete gompieno a re ga re ke ene tsela ebile a re ga re ke boammaaruri ebile a re ga re ke botshelo re santse re emetseng re tshwanelwa ke go batla boammaaruri jo gore boammaaruri jo Keresete a buang ka bone ke bofeng. Mme nna le wena gangwe le gape re iphitlhela gore gantsi se Keresete a buang ka sone le papa le sone re tsaya tsela tse dingwe re batla rarang gore a re supetse rarang ke gone ka mongwe fa re tla fapalega modimo gompieno re tla re ikokobeditse mme ebile gape re kopa boitshwarelo jwa dibetsana. Jaanong a re direng thapelo ya boipolelo. Oh
o tata yote o re utlwela botlhoko, o re tshwarele dibe, mme o re ise kwa botshelong jwa bo sa tleng.
Modimo Raisu, Kiwana yo Rumeletse Morekurudi, Waba Radira Navahau, Jano Apor Leve Alorato, Me Urone Ulasemo Yanete Runava Cresti. Ugo Reflem Boswa, Jubosafele Jalavodini, Rehopajalo, Kain Muram Navarona Jesu Christi. Yo silana ba kusang mokolawena demoya o itsepo udigo ole mo fera kametla levi. Amen.
diwa tla go ene yo e leng lentswe le le tshelang le le latlhilweng ke batho mme e le 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 tlhophilweng la botlhokwa mo Modimong e ne e le boagiwa jaaka majwe a tshelang go nna ntlo ya moya le boporista jo bo itshepileng go tsisa ditlhabelo tsa moya tse di kgatlhang Modimo ka Jesu Kriste gonne go kwadilwe mo lokwalong gape bona ke baya lentswe la sephutlo mo Sione le le tlhophilweng la botlhokwa yo o dumelang mo go lone ga a kitla a ba a tlhatswa ke ditlhong ke la botlhokwa mo go lona ba le dumelang mme mo go ba ba sa dumeleng lentswe le baagi ba le latlhileng le dirilwe letlapa la sephutlo lentswe le le kgopang letlapa la siro bone ba gotswa ka ba sa utlwe lefoko ke sone sa ba bileng ba sebetswe mme lona lo losika lo lo tlhaotsweng lo boporista jo bogosi le morafe o boitshepo le badiriwa ba Modimo gore le tumise ditiro tse dikgolo tsa yo le biditseng go tswa mo lefifing go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang lefoko la Modimo.
lo aitse Thomas amorare mole aleti ko yante metsela ka itse jang Jesu amara ke nna tsela le boammaaruri le botshelo a bope yo ka fitlhang kwa borara fa e se ka nna fa lo ka bo lo nkitse lo ka bo lo itse le ene rre mme go tloga jaanong lo a mo itse lo bile lo mmone Filipo amra Morena re supetsela fo go tla bo go le kae Jesu amara ga ke bolo go nna le lona mme a gauši o nkitse Filipo yo mponyeng go bone rara o bua jang fa o re supetsela a go mmele gore nna ke mo go rara le rara o mo go nna mafoko a ke a buile le lona ga ke a bue ka bogame mme rara yo nnang mo go nna ke ene yo dirang ditiro tsa gagwe ntumeleng gore ke mo go rara le rara o mo go nna mme fa go sa nna jalo ntumeleng ka ntlha ya tsone ditiro ammaruri ke lo raya kere yo o dumelang mo go nna le ene o tla dira ditiro tse di dirang ebile o tla dira tse dikgolo-bogolo go tse gonne ke a ba go rara Evangelium ya Molena.
Parallele a fixo. And all in a background Sakale. Here who came the bus of free stage. Kawa. How Guaga Johan 14. It's our Baruti Kayo Tata. In no one said one name. Isi Masule Olebana, they didn't wear to sit in Tita. Zabaleka Fikabatu. So, how can people who was standing in 140? I like a cabbage. I'm going to go to 114. That's a man. Yawloba can it's a man. Kagito, what's a man? Sweet. What's a man? Really? What's a man? You think you're at his old 140. Compiero para Johan 14. Me Johan 14, o guati lo di zite o le tavole, fa che wa namo abato baba la chefe sui. O gaita onalise se suonano desa orreba baba lo toba Gesù. Habaisi che mai temore da clero. Habaisi mai temore caruhano. Habaisi mai temore when they have to bid somebody farewell. Our Nabaka rest their hearts. Whatever see. Apatala Jaka Old Testament in Guahere. Ketla Beza Modista Medinku Dika Faladiba. So, Jan, reste per la stessa diretta. Ona tutti Barnaba alle cavole tablo e le mole because ona itse mo se va posso ibile ona itse ore se a bua ka sone ka ba tlo khona gore ba se tlhaloganye ka botlhao le fa go ntse jalo a rata gore a ba bele fuku gore a ba nnise ka lefuku o ba la ke a tsamaya mme ke a ke tsamaya jalo ke a go ba ke tsamaya nno mme tsela ya go ke ya teng o a itse gantsi mo malapeng re itse ya ebile re tlhaloganya mekgwa mme ga o ka ela tlhoko ga o tla go tsena selo se se tshwanang le boleso mo lapeng a mongwe yo gaufi thata le rona e le mme gongwe le rre yo tsamagela lelapa ra timela o ipotsa gore re timediwa ke ka gore re itse gore motho o tshwanetse gore a tsamaye ra itse gore motho o tshwanetse go tlhokafala mme ka mongwe a tlhokafala jalo re simolola go nna le diketsaetsego re simolola go ipotsa gore botshelo ba go nna jang ntle le motho yo and re tswela pele re nna le dipotso tseo batho gompieno re ka supa gore re ba ka monwana ba sa bone go tshela le Jesu se se ba etsaetsang ke gore mokeresete a barangane dipelo tsa rona di se fuduege ka gore ke a tsamaya mme jaanong o itsetseng ke bona re tsenang teng gore o barare ba itsetseng mme ka ntlha ya se a se buileng ketsaetsego e ga e tloge mo go bone ke sone se re utlwang Thomas a morena tota ga o ntse gore wa tsamaya ebile gore o itsetse tsela eo ke e feng re bontshe tsela eo gore re tle re tsamaye ka yone ga re tshwafa ba batla go fiwa direction and ke tsa kere ga batho gantsi ba re ba re botshelo ga ba ke ba re prepare mo lekano mo ba re fa direction gore ga ke sena go ulara dirang se ga gona manual keresete ga tlogele gore re ba le ka buka e nngwe e fetang ya manual gore ya after botshelo jo ntseng ke botshela le bona
lo tsamaya jaana le jaana le jaana gore tle ne re bogolo ga ba timela ba boela gape mo bukeng ele ba ka leka go bona gore direction ke efe o ba ra fela ke a tsamaya mme o itse tsela Thomas fela ya ka ba bangwe gongwe ne ba tshaba go bua and then he was bold enough to say mo Kristiyane morena wa ka tsela ke efe. How do we follow you? Go se bo ya motho ya Kriste wa gare ke ene tsela boammaaruri le botshelo. So if Kriste ke ene tsela, then ba tshwanetse ba tsamaye tsela e jang. Ke tsa gore o ba rutile dilo tse dintsi tse di ne di bua ka ene ebile o lekile go ba tlhalosetsa dilo tse dintsi tse di ne di le ka go supa ka gagwe mo e leng gore ga ba ka ikaega ka se Kriste a se buileng ga ba kitla ba timela ebile ga ba kitla ba latlhegelwa ke tsela go le gantsi re latlhegelwa ke tsela because se Kriste a se buang gongwe ga re se utlwe gongwe ga re se tlhaloganye mme ga re sa se tlhaloganye ga re ke re batla go batla re tseneletse ko teng gore re tle re kgone go tlhaloganya selo se Kriste a se buang ke gone mo ba na le ketsaetsego ebile ba boifa o ba rata no ga la tshwana gore go nne jalo because lo a nkitse go mo itse gore gore ba nnile mo teng ga sengwe se na se ruta o ba rutile ka dikai o ba bontshitse gore ga a bua ka borato o bua ka eng ga a bua ka bodiredi o bua ka eng ga sengwe le sengwe se a neng a se ba ka ena e ne le ka gagwe gore lorato lwa nnete lo raya eng lo raya gore motho a ka intsha setlhabelo for ditsala tsa gago ke ena o ileng jalo so yaanong ga a bolelela bophelo ga ba bolelele ka sengwe se e le gore se kgakala o bolelela ka seo se e le gore se ntse se tshela gare ga bona but gongwe ka ne ba se setseng ke gone mo ka simololang botsogo go tshwanana le ngwana yo o tswang mo Tebala di-exam dietla e re ka moso yo go di-exam dife a ba lala bosigo go tlhasa robala a batla go tsenya dibuka tsotlhe botlhong is bound to fail o tshwanetse gore a bale kwa a ithute a tlhaloganya ga go te exam ke a ba itse gore nya sa ka ke go thatologa ka se ke se ithutileng tang le Kriste o bua jalo le rona a ra batho ba a le ba itsetseng o na ra gore ba boele mo experience ya botshelo jo bo botshetseleng ba boele go sengwe le sengwe se a neng a se bakae ka gore ga ba tsamaya mo selo se a se bakaetse ke yone tsela ka gore ke ene yo ba kaetseng tsela ya teng ammaruri jo a buang ka jone ke jwa gore ga a ke a ba latlhelela ebile ga a ke a ba neela sengwe se se leng kwa o ba neela boammaaruri jwa gore ba tlhaloganye se ene Kriste e leng sone o ne a sa ba bolelele ka motho yo mongwe yo ka fa thoko o ne a ba bolelela ka boene a ba bolelela ka ene jaanong se sa barabane ke boammaaruri boammaaruri jwa teng o a boleletsa re ke tsile go swa ga ke tsamaya yana ke a boso ka re tsamaya le wena re a go swa le wena a ba ba lebelela ga a sena go ba lebelela a ba ra pitola mogare wena a go itatola gagare mo go buisodile ka gore ba ne ba se ba itse boammaaruri jwa go emelelana le se se tlang ena a barare no ke a go swa he was determined gore wa go swa o na itse se se motlela o na tlhaloganya gore tsela ya poloko ya batho ke gore a fete ka lesolo ke sone se a barang a le ke ene boammaaruri ke boammaaruri ka gore o bua boammaaruri jwa tsotlhe tse di teng mo teng ga go nna ba Kriste bontsi jwa re akanya gore bokeresete go tsa go raya go tsaya kopelo ka Sontaga le Baebele le dibuka tsa di-devotion le rosary le o re tsaya thoto a gona Sontaga a huma mo malapeng re a mo kerekeng re
tsaya la le tshwere go Kriste ba tla go e mo ha go pana le dikgwetlho tsa botshelo o simolola go ipotsa gore na re modimo ke na sa arabe thapelo ya ke sa le ke rapella ngwana go gae go wa gore motsadi wa ngwana mme modimo ga arabe thapelo ya na go mo rapella bana gore ba fetoge because ba ga ba utlwe go iragala dilo tse dintsi but still morago ga thapelo tse di dirang go ntse go tshwana fela go ipotsa mme tota a mme modimo o teng a mme modimo wa utlwa re lebetse gore boammaaruri ke gore kgwetlho yo o fetang mo go yone ka dinako tsotlhe ke thuto mo go wena ke thuto ye go lebisang gore o simolole go lebelela mokgwa o o ikanyang modimo ka one mokgwa o tlhaloganyang ditiro tsa modimo ka gone le mokgwa o e leng gore o inetse mo modimong ka go ka teng so boammaaruri jwa Keresete ga ba motho go bontshitse jaaka bontsi a ba lebagana le tsotlhe tse di neng di tla ko wena ka gore o na itse gore boammaaruri jwa teng ke gore modimo o na le ena jaanong rona a Keresete gompieno a rona jalo ke ipotsa gore ke ba le kae ba ba dumelang ka boammaaruri ka nnete Keresete o teng mo matshelong a rona re go bua go tswa botlhogong e seng ko pelong ke gore mo e leng gore ga re wela mo botlhogong re nna le dipotso tse dintsi because ga re ise re wele mo goreng re tlhaloganye boammaaruri jwa se Keresete a se buileng mme ke ene botshelo jaanong se se kgatlhang ke gore ga a setse jaanong a mararo o ya go go rana e bua ka botshelo a mararo o ya go go rana a bolelela boammaaruri gore wa tsamaya wa go go rana mme rara yo a yang go wena ba mo itse e mongwe a ga o ka re supetsana kae ga o adinyana ya ba ka re pasi re tla be re siame ga rena motlhola re mamo re batla gape o mpotse ga o anela jaanong Keresete o mo gadima ka boraro a ga o nkitse ke tsaya ke re ga coach ya thanta gompieno le ngwana ga ba ntha ba re ke motho a lebogane ke a go ba botsa gore ba bogileng Turpentine or Vagina you cannot say because they been two and the Baba baby. Young Christ who I am because how to Mama is a our how hope you killing a full of Hollywood. I say more, get an item rather. Young men more royal elele rara ke motho a le mo fela so ha re bolele a rara nya mme motho le o ka fa le kontse jana ga o bona o bone rara ke selo se le gore go nna dinao and ha bua ya no to go sa bana ba la mshone ditikulo ga ba ipotsa go motho o na le batho ba ba le mo fela jaaka e le a ba rara le yo jana mayame a ba mo madiame o na le motshelo jo sa ba thuto ba simolola ba tswa mo go ene ba rana ga serious re jana maga go jang but se Keresete a le ka mo sebaka se feng o ba rara ke ene tsele ga o tsena ga o ya mo go rara o tshwanetse o tsene ka ene ga o ka ke wa tsena mo go rara ntle le ga o fetile ka tsela e e gore ke Keresete ga no ke itse tsela e ya go go rara a re ke nna tsela mme tsela e leng gore Keresete o bua ka yone a re ke nna tsela a re ke itse tsela a re ke nna tsela e ya go go rara jaanong ra gore ga o tsene mo go Keresete ebile o ikamantse le Keresete jaaka Keresete a re ene le rara ba ba mo fela then how to go out on another because we are all more Keresete ke ene picture ya modimo ga o bone Keresete o bone sengwe le sengwe se o batla go se bona ka modimo ka re tla a le kutlwelo botlhoko re bona
at the beginning. He was the Word. So if He is the Word, if I am the Word, then because Harry is Christ, then reads him. So this was Thomas. Kisari didn't say, "Lo, I must have a sister, or our kids." Unanitsa, Yusufani, Olushia, and Tumots. It is actually Mabama, no. Bonsema. Abidua, our unborn life, you are Lotu Sama, Lotu, you get to go on one of my view. Salam, Yam puts our kids is a time of and Christian as a promoter, kids is a time of Thomas. But Thomas said, Unamaka of Farahaya, Christian Mudi. Kahora Katina Puchose, address Tamara, Kia Opora. Haraka on Nagir. Una Chakura, Jamara, Kofi. How when another month, more but I think he was not brave enough to answer that question. I'm getting about it. How the Raja, no one Raja, but the sacred star comes at the Talavan, our Talavan case. This was our whole. And then about fair. Minja or Okona Rayo. Also, to the Christ. Our house is in Christ. How long can the ways in the Modi? Our Modibo has separated from him. This was the second guy worker the Trinity. How small by state or Woloki, Unale, Christ will fall, wow, it's a more fallen, Modibo fallen. Then, when the Mohela heretic. Our Waka, you matter how Waka animal of hair, you never told me Baba. Then it makes sense. Or the Mudimu, Jaka Cresta Store, Mwao is a nugget ama, Ramela, Mwao is a Polo, Hapolole, singly same way, Sekirus delay. So, it took the eating what all way it's a counter. If you never know, Oscar is a fellow, we move to a modern Capella. How has our corner with secrets? How broke up with the Christ came in the way, in Utsama. And Kele Hona, Jaka Pasela Modi. Then Tapela has also be a gift. Yahweh. More secrets as well. Read all of the package. Everybody in the moment, how can the package at the one get our email say, Yasawaka, say, I can also say, Utsilo is a package. In a Monaco, in a Humaka, the views of the party, all for the bodies. Kibuti. That Christ over and Kalwana Jabon, more than to learn, get it or high should be or high be. But we want to intensify our understanding. That will Christio Onsija, Christio Kima, Vide Christio, Udirajamon of Fishabality. That will Fishabality, Harawitz and Junao, Nabolana. If you have haram haram wow witse, oy namone orrekha ulla, ibile namone orrekha. Meko fero, onna le Christi, orawe, renali mudi.
Jalo a re nne le Modimo ka gale ka go ikamanya le Keresete. A re nne le Modimo ka gale ka go batla tsela nngwe le nngwe e e isang go Keresete, ka gore ga re le mo Keresete le mo Modimo. le batho gore ka re ka tswelela e tile mo
le kobamelo ya tshitsibalo a re rapele Modimo jalo.
Modimo rala io tutta Modimo la suka popano ya tale modimo le tale frase e di la falamo si traduce Modimo re SAE Modimo rala jogo Witsera Jano Akor Juse Witsi Wamar Joha Korate Late Abu Yushmaro Jobon Pajal Kaya Creste Morena Morena Anne Luna Suletan di Pegosa Morena Morena Nayo itse pomorena io tata io sapke ruri ho suanete usiame mi volevanye ile babolo orena che volevo come le come a creste orena waro le obaka bokolo solo para ya sobo na que creste ane karasuela sakabo sapaste kakayo Irile ansamelo habai setlavelo Mose papano setlavelo sahabai sisiti kanetse salaleta di mochote diare abuinena vole ale boloki aikona tfaile mo Krista ale tarale ponyana ya setlavelo Uitimelo ja aseka boncha fatse loke baba kweli vale modimo le vale fatse balze ba kutueleta Cabo Safene Mare.
Ruri, Uisepo Morena, Omotwe, Wabisepo George, Ecamo, Itepise, Ideote, Aurmena, Giacomo, Re di Teline, Mele, le mani, Amorena, Guarana, Gesù Cristo. Anapo, Auto, Caione, Miante, Aurata, Moriponza, Ne Ataya Sinque, Me Antare, Asenato Hadi, Asenaya, Autobawe, Anzai, Zayan, Se, Donado, Telo, Onese, Meluame, Ota Nema, Canta, Yellow. Diranse un popolo. Se musica Carohano Giacomo. Archbishop Frank Bishop Warren. Le volte vamos a sa uperesita. Akolofala ebakauli me parona. Abako lete monsuro filo piazzo. Le volte obatoka falete mogu pelo tukunjola. Vamo hele morisedi la safakosa. Lo pelo tukunaro le amora pe. Ore mohole Maria Caravano Yosef Fadiswe Mamotimo, de Joseph Ayo Isep Monaka, Lema Ostola Isep Oleva Isep Boki, Babani Le Mafi to Medisa Kayoti, or a Kereswane, Kehona Barba Ostola Musilo Sabuke, Me Robake, Leboro Halagete, Ajesho Christe, Monao, Ayene. Mohole de Mohoye. Urimora yo tatayo. Ogo fele jamoya ko sepo. Kala do yo fele to kloketa kameta lebik. Amen. Amen. Amen.
Abo pelonte joa ole ga isu malatsinga. Ore katu shula kutuko joa lenne rolle siride mosidi ibile siride siride modikale lo soki ja le vedete sullo fuoco e pizzeco le voltaram lo chiuaro Gesù Cristo. Ora Gesù Cristo io le lemba posso collaborare capisco che avete quella capisciamo che hai non hai o se cava le va di mezz'ora me voleva tu me avere che era mega ogronte poi ne capisco devo fare per tanto la per io sono ubusa ameta e amen capisco la morena ai ne na ameta amen alla de su San Cristo.
Sta moine, sta niente, lona, ludicale, yonna mohonna, delnaki le moine, umo amanzi, onne quantlefame, halogake, vadivase. Hallelujah. Hallelujah. Modimo Raeso origisi di Jota selo Modimo Zeka tone onna lerona anabaha Jano apon lerona me o tuse wikapola otselo jobo holo rapare jobo sha reho pajalo kane kreste morena walu. Ako ba kayo marana Jesu Christi? Christ the King Cathedral yamakela by Mokeleke. File Santa Patanella Sacramental Misa Lerona, Recupawe Meriter Amaheli. Would like to welcome visitors. If it's your first time worshiping with us, please stand up so you can Yiti, Lokaya Kabo Fisi Komora Kereke, the one about PPC. Tatile Noronale Special Collection, Oroqueta Monsignor Lawrence Pedro, your Monamo Bishop Francis Tarda SS, Rokopa Alan Singh Kabu Beluswim, Ashes, please, Letusing Kamebanki. Hallelujah. Zani teji, dinabaza misanya na misitwe mole kote la dikitiso. Kuterawe kupiwa muna moli pilo mzeli kwa kasi, pele rabaya kote kwa kutimu kwa mezanai, lebo rebana moli pilo mzeli fahare, kuitarafa misa hoteli, beba sutela wabati le mora. Kitiso ya lenyano, ili kitiso ya nta, ya mahareha atia mosipei, watu kwenu lebuitsepo sapelo kuinelo mutwili watu kwenu wakupiwa kwa manyano lebuitsepo kadi 23 za May wa Our Lady of the Rosary Parish kwa Kamaha bakayema eteleba mhele simuso Example, Bedisho, or Boswara, Moyamona, Yepisepo, Locamonava, Peresita, Capo Fefujo, Hanalan, Lucupia, Ratella, Michael, Roaboni. Tama, Cosanari, Copano, Vitaroitis, Viva, Pedia, May, Elopedia, Maria, Cajano, Elupedia, Rapella, Perea, Rossani, Modicopano, Acotane, Modicope. The more the Sunday was about 10, May, Baba Panoya, Immaculate Conception, the Baba Panoya, the Circus of Korea, Jesu, the Tabuelo and Baba Edith, the Tabuelo of Pele, Kanapoya, Pasmai. May Tarigaki, 17th May, Baba Panoya, Mehanayo, Seco, the St. Joseph, by Telele Pele, Tabuelo Sal, the Kupua Takama, the Terra Lemon. Balokotana last in Augustine, Patana Lipita Wayabonea, Pedro Saturday, working 9, Taram May, Meg Boni Mudisa, Block 33776, Block 8 Mohaboroni, Malubote, Alaletua, Lola Shabama Hera, Wizofeta, Nalino, Robole Hotel Kitiso. Papa Ereba, Laleta, my Swaga Latina, Wajway City. Park, Papa 27, and 29th of August, no, the ticket is Samaya, any bed 150, single 250, double 450, VIP 500 and a half.
kopa kwetso ya lona e tla re morago ga puisano ba le gantle gore di sa tswele ditekete tse mme ga no batla go itse go feta lo ka ikgolaganya le Mmamotlhala kgotsa sele ba le moithuti megala ya bone mo notice board ra leboga dithuso tsa rona dikalo nna le Sunday wo molemo. Yeah.